gusto ko mag-video. Hello guys, this is your boy Lowell, talking to you right now. Unsa pa may dugay-dugayon, let's get into the video. Intro. A lot of you guys might have been asking, nga naman siya nag-vlog-vlog nga, tsaka man siya. I mean, wala mo kailan niya. So this video is gonna be about me, myself, and I. So I'm giving you 20 facts about me. Ako si Owel Cuevas, anak ng pinakamalakas na vampira at itinakdang lobo. At ako ang sinasabi sa propesya na bagong itinakda, nalulupig sa vampira na may tatak na pinto. Sa nalunasang rin maning script. Sa man eh. Uli ni nila dito. Pinabi, muna ako script. Sana. Ano mo trabaho oy? Pag tinarong dali, di mo tinarong. I have only one nickname, which is Owel. O-W-E-L. Nagsugod siya tong na ko'y mga pagumangkon nga matawag na ko. Kuya Owel! Kuya Owel! Kuya Owel! Boom! My nickname was created. I'm still 18 years old. Soon to be 19 next month. So kabalo na jud mo sa inyong buhaton next month. Eko gift. Favorite color will be definitely red. Especially nga kanang color sa imong mata sa red. Para mura kag-addict ba? Addict na addict sa'yo. Haharanahin kita. My favorite food will be ginaling or ground meat. Basta, pinupino nga baboy. Warning dan mga girls. But I'm not that type of guy who plays basketball. Mas prefer ko matulog. I am also an animal lover, especially dogs. Not this one though. Animal. Usa sa ako mga guilty pleasures sukad pagkabata. High School Musical. Obsessed gyapon ko hangtod karon. I've got to move on and be who I am. I just don't belong. What about us? What about everything we've been through? I am also a very patient person. Ug siya mo'y doktor na ako. Dili ka na nga patient. Kasi gamani nga script. Kamo? Ikaw man gagamaan na, Lowell. Ako bitaw. Don't insult me. I will make red blood cells come out to your nose. Balik ta sa topic. Anyways, I am a very patient person. Bisag pahulaton pa ko nimo, gikan alauna hangtod alas 5. Hulaton gyud ka, di jud ko mosoko. Hinay nga na bitaw. Ingon ani jud ko. I also love watching books. I mean read them. Makaya ra na ako basa as long as dili mga precious hearts romances. Di na ko kaya ng mga Tagalog. By the way, singer ko pag elementary. Pero puberty hits hard. Ang sakit man. Pero tagante ka mag-sample. Sample! Shampoo! Shampoo! Sample! Di ta uyab, walay kauga. Enrique Iglesias! Dahil na maliga lang yung balot, itlog stick eh. I live it ah. Sa karon wala ko rin girlfriend, pero akong ex kay usara. Ex, kung kinsa man ka, gimahal pati ka. I wanna know. Charot. Thank you for giving me the chance to give love and receive love. You'll always be part of my history, and I will never forget you. Ambot sa taong way lubot. Also guys, di na ni virgin. Nanay nakakiss dire. Grade 3 pa ko dito. Bitaw, hi sa naka first kiss na ako.
Hope you're enjoying your happy life right now. I am also a big fan of Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. You make me feel like I'm living on a teenage dream. Matrak po ko dayon sa mga girls nga butot ba. Kasi dili butot ka na. Pero good mga short girls. Mo prefer mo kumukis sa forehead kaysa sa lips. Romantic daw. Romantic. Isad ko dali mo in love ugbaye. Digi ko mutuog kuan love at first sight. Hasta ng love at second sight. Mas mo prefer ko makitante ka every sight. Just a smile and the rain is gone. Usa sa mga weird things about nako ba? Ang papatulog nako kay mga disco music. Inay asin makatulog ko. Not weird at all. I love being alone. Buhay single. Single. Kana nga ning mamahaw ko, niya magtimpla ko gatas. Ako adyo nang isabaw sa akong kanon. Diba weird? Ako rin mabuhat, ana. Isip ko kabalo mo salam o pinatiil. Kanay ako magsalom. Asin, di ko kabalo mo sikat sa akong tiil sa dagat. Asin, di ako magsalom kay di maglihok akong tiil. Ug ang pinaka-last, guwapo ko. Ito, guwapo-guwapa man po mo. Cause we are created equal. So, patas-patas lang. Pero guwapo jud ko. Boo! Guwapo ko no. Boo! So that concludes my video and thank you for watching. I hope nalingaw mo kay ako. Nalingaw sad. Make sure to hit the thumbs up button and don't forget to subscribe sa akong channel. This is your boy Owel and I'll see you guys next time. Peace out! Meron ako